A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nasa bihulkin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Ifataraka'i asyukur kama rajata laur sesi rajanakum Allah subhanahu wa ta'ala. Puang maraja mapancajie, puang maraja makkamasih, puang maraja tarima adam penna, parilo adam penna sinina atanna. Narima kuana naro to pada berusaha si mata marengarang masikiri mata sebelok karifung Allah Ta'ala. Salawa papa salama ikiringan ilo kari alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nabi ya angkai melo ren remanang itamari surga pamasena fung Allah Ta'ala. Baca salawat ta salah satu as-sabarna angka ki mareperi Nabi tamatiri asori munrin fung Allah Ta'ala. Narima kuana naro sai tau seke maseke tongang nareko angkai mengkalingai asanna Nabi ta itapu nade nak baca salawat lokari Nabi ta nulle mapikiri ki makare magi niasangi maseke tongang tombeng kalingangengi Nabi asanna Nabi ta nade nas salawat nasaba pada hakikatnya orang yang tidak bersalawat kepada Nabi maka kerugiannya untuk dirinya sendiri. Idi rugi nariko tengkalinge asana Nabi tanah deta salawat. Nasaba akke gunana manfaatna barakana arewakenna salawat ta idi nareweki. Jadi baca salawat tatannya untuk Nabi ta. Tapi iya ro salah satu as-sabareng nawaddiki nafurio nafurannu fungala ta'ala sehingga iwerengi nabita wewena dari fungala ta'ala untuk pas salama to engkai mak baca salawat lokari nabita sini tamataki sila surmalabikung kairi masiri fung Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna aku ramalabi engkasih di surah malah dek nafuji nabita tuli baca sampaja subuh nafujito Nabi tak baca bahkan ri al-perenge idul adha idul fitri nafujito Nabi tak baca tegane aro surah al-a'la yang diawali dengan kalimat sabbihisma rabbikal a'la sabbihisma rabbikal a'la. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna iwe surah maka dari Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim sabbihisma rabbikal a'la sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi fakalabi'i asanna pung Allah subhanahu wa ta'ala puang masa rumatan rewe ternyata tanranna makra iwe kalima malebi sabbihisma rabbikal a'la maka zikir yang dibaca pada saat kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah
Wattunna ifasuju ifarafa ulut tarisujjadange iare gari rilantai. Maka kalimat yang dibaca adalah kalimat ini, subhana rabbiyal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Maka dirangkum dalam kalimat zikir sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya narona pai na karena malisa ikandungan na iwe ayae sehingga nafoji nabi tatuli baca. Karena ternyata kalimat subhanallah ia metoro kalimat tulina suruh Allah Ta'ala mega ibaca rilala sikiri tak. Termasuk hadisna nabi tak kalimatani hafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahu wa bihamdihi subhanallahul azim. Dua kalimat maringang ifau malemma ifigau malemma nataputemu. Sakilatani fil mizan tapi matana lade matu angke nari timbangan ngesori mondri. Habibatani ilar rahman. Karena fudani nabi tak habibatani ilar rahman. Ia dua kalimat malade nafoji pun Allah Ta'ala. Maka dari semua kalimat zikir yang ada, kalimat zikir apapun, nareko engkamui kalimat subhana rilalena, maka itulah kalimat zikir yang paling Allah cintai. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di surah An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fat narek kotakapuni fatulunna Allah Ta'ala wal fat dan kemenangan umat Islam wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Narek kumita ni tahu marwani tamak rima siji maka dani Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Kasiro ya siro fema kalimat nasru Allah Ta'ala fasabbih at-tasabbiki, ucapkan kalimat subhanallah. Tanranda makadana puji tonga Allah Ta'ala. Nah sebab Allah Ta'ala na langsung masuk fasabbih. Perbanyaklah ucapan kalimat subhanallah. Sini tamataki sirasur malabiku angkairi amasairi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surah Al-Ahzab ayat 41-42 narampe si Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Sininna taumateppe zkurullah famegaiwi rampe-rampeta tuli engerangi fung Allah Ta'ala tuli tepu-tepui asanna fung Allah Ta'ala teganero maka de fung Allah Ta'ala wasabbihu at-tasabbiki ya sirofema nasru fung Allah Ta'ala. Ucapkanlah kalimat tasbih subhanallah bukratan wa asila di waktu pagi maupun di waktu sore. Jadi yana tu nak angka taufan rita atama dari paguru ki bahkan bukan cuma taufan rita ya mina angka ni sepau taufan rita nasabah bersumber dari hadis nabi ta bersumber dari ayat na Allah Ta'ala. Maka dani nabi ta narekomasi kiriki subhanallah riele ewek kaseratu to subhanallah ri arawenge maka apalan nafadalauna narekomasi dekaki seratu unta. Yakin dan percaya namu mega duita siak butoki kira-kira masih dekangnya seratu unta. Namu mega duita nulle idi na tahu kami nasogi ku kampungnya. Tapi berat matahana mau pe ku yulle pigau masih dek kaseratu unta. Alin nase di unta 30 juta.
Jadi ku seratu unta 3 miliar. Tau sogi taparaje nga adampeng. Iya. Nabangun na tungker cik di masiji nule anggaran si di miliar. Hanya dengan ucapan kalimat subhanallah. Maloppo fa malik nak berapung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba angkena weka seratu nule 2 menit. Kira-kira kumelo kisapa duit 3 miliar nasaba melo lada ki punai fas asidekang 3 miliar siaga tau pa isapa bahkan nulle makadaki nulle makadaki dega agak sedik kemungkinan aku bansane ya kasih lo masih dekat 3 miliar 3 juta lagi nulle deva nang kau figau ternyata dengan kalimat zikir subhanallah dia agak tambahan subhanallah bawa weka seratu kuile weka seratu kurawenge maka apalanna pada ni nareko masih dekaki seratu unta 3 miliar pak nareko melo iyang ke nasi bawai dui lalu nafujin nafung Allah ta'ala ya talebih-lebih batena fung Allah ta'ala walaki ya capu umuruk tak buruk watak kale tak mata koki pusing mau putih mana gemme pikiri kipiko yule runtuh dui makro egana magina pak guruangi nabi taiye kalima sikiri nasaba angka sahabat nama protes ya Rasulullah de yule lalung itu sogi tolok ka mak beri jama lo kato alena mak beri jama menre ki Makkah yolo pinaidi wadi jaji idi napiki cicing alena weka doni lo ka umrah melo ki makaroba idi petuki masih ma konsi melisi di safi alalena mina tungkeram ni peko yo lelung surun Allah Ta'ala masih dekaki idi 2 sebu alena 20 sebu idi 200 sebu alena 2 juta peko yo lelungi maka salah satu napa guruna Nabi ta walikulli tasbihin sadaqah ya mana kalimat tasbita jadi ku maka ada kalimat tasbih berarti subhanallah walikulli tasbihin sadaqah tungke kalimat subhanallah pasti dekari seseta walikulli tahmidin sadaqah tungke kalimat tahmid maka ada kita gaya setahmid alhamdulillah sedekah maka dia Nabi tafsir dekat tu walikulli takbirin sedekah tungke takabbir Allahu akbar pasti dekah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sedekah ya paringarangangi yang irangangi decenge ya kamparangangi jae makamparang rijae termasuk toi pasti dekah. Jadi karena nasa nabita walikulli tasbihin sadaqah urani na rampe maka de seratu unta angkena tapi maka de to nabita walikulli tahmid ia mana kalimat alhamdulillah ya kuyule baca we kaseratu to kuele iwe kaseratu to kurawengi maka sedekah pahalanya bagaikan bersedekah berkurban 100 ekor kuda fi sabilillah nyarang rilaleng amusureng nyara pak dia itu nama sempo boleh jadi ya ku nyara gelo wedi jaji engka nyaram masoli na ya lina untai dia na pada nyara tei di kumanya maka tapi itu juta na sabak nyarang gerereng tapi kuda yang dipakai na tepu nabi tak kuda fi sabilillah dena mungkin meloki bawa lo kama musuh nyarang agirereng pasti kuda yang akan kita bawa adalah kuda yang terbaik maka boleh jadi nilainya minimal fada ni angke na untai di jaji 37 juta lina maka 30 miliar napi 2 rufa walikulli takbirin sadaqah kalimat takbir Allahu Akbar siratu kuele isiratu tu kunni maka Nabi ta fadai lona nareko ifa bebas budak siratu budak jauh lebih mahal harganya dari unta
dan kuda. Masuli fi alinda budak tahu budak yang dimerdekakan. Jadi kusek di budak 50 juta angka nan apa wedding imerdekakan. Maka coba bayangkan 5 miliar 3 tambah 3 tambah 5 berarti 10 miliar hanya dengan ucapan tasbih, tahmid, takbir masing-masing 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Ya kuat rampara pak melo ya sedekah 10 miliar tega ki melo malah. Walaupun engka asogi retak 10 miliar deto na mungkin melo ki mak berah. Nasabak kebanyakan di rufatawe maka dan ifung Allah Ta'ala sambungan na on nasabihisma kada aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang tazakka yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Tazakka maknanya di sini nafapacingi alena pole risifat-sifat majaih. Nafapacingi alena pole malai anu dee nasitinaja wadinala. Menghindarkan diri dari sifat buruk dan menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Itu man tazakka. Wa zakara asma rabbih fa shalla. Anrenge to engkai wa zakara asma rabbih. To engkai si mata makdam perampe marengaran lu karibung Allah Ta'ala fa shalla. Lalu dia mendirikan sholat. Jadi ya ro anjuranna tafarjenga adampeng sebelum kita mendirikan sholat wajib nelorngi yolo Allah Ta'ala wa zakara asma rabbih. Tafa mega yolo sikiri tak sebelum kita tonga ya sange sempaja 5 waktu. Ya natu na angka ya sesampaja sunnah. Sempaja sunnah selesai ki mas sempaja sunnah isa na sempaja sunnah zakara asma rabbih. Irampe-rampe asanna Allah Ta'ala. Naku angkamu fa waktu tak maka sebaik-baiknya adalah iliseri nasi bawai sikiri sebelum kita tonga sempaja 5 waktu. Pak maka dia Allah Ta'ala wa zakara asma rabbi fa shalla. To angkae si mata rampe-rampe tepu-tepui mengerangi Allah Ta'ala. Nah napa nafigo riasange sempajang. Nah napa maka dia Allah Ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya miro bawa sayannah. Ya miro bawa kekuranganna bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata anak epona Adam umatna Muhammad tu'sirunal hayatad dunya. Malah dekmu fina fojilinona daripada akhiratna. Nah podangi Allah Ta'ala. Iya ro bawa sayannah bal tu'sirunal hayatad dunya. Malak dek mopi ipoji linoe taparaja nga adampeng walaki contoh dena na sampa ifigo sampaja sunnah na sabak mage tuli makadaki mega jama-jama akhirnya dena tu mas sampaja sunnah dena sampa masih kiri pura sikit matu mas sampaja wajib bal tu'sirunal hayatad dunya abanna tuli angka melo lalungi pura tamoma beresallah assalamualaikum lupa tak nah sebab mage bal tu'sirunal hayatad dunya maka dia Allah Ta'ala nama lak dai je mulai lulinomu ala kadarnya nya bawang asal pura ni wajib selesai maka lupakan nikmat dek padahal engkau apa lebih rendah taruh Allah Ta'ala bahkan tanpa berzikir saja namun dia tak sikiri nareko angkamu kitu dari purata mas sempajang maka engkau pak doangan ilolo ngepoleri malaikat na Allah Ta'ala aga pak doangan na Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu puang adam pengengir tu tudangemu papurana mas sempajang warhamhu amasaiwi puang aga pak malak de ia perluang ia redue pak doangan Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu mate ki ya toma ibacangan ngi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ya matoro pak doangan ngi ibacangan itu tomate bahkan idi selamat tuki aga yellow ya matoy tudangi rifal lawangan na dua suju aga tabaca Rabbi ghafirli warhamni mon rifi sambung ya rosesai fa imetomi do yolo libahas Rabbi ghafirli warhamni puang adam pengen amasika magina si kira-kira
Fariluduan na malaikat meloki pala labek minimal tak perengi pak 2 menit 3 menit 5 menit tu datu dan nari kufura ki masam pajang aja tak salah itu dah ngetak nah sabak ita jangi pak 2 ngemalebina malaikat na pong Allah subhanahu wa ta'ala dan apa makadani pong Allah ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa umat na Muhammad anak apa na Adam malak dek tumu poji lino maka dia pun Allah Ta'ala wal akhiratu khairul laka iya ro akhirat bela gelo nari sesemu wal akhiratu khairun wa abqa na iya ro akhirat na sepung Allah Ta'ala bela gelo na enrengi mandandungangi jadi 2 alasan matantun na magi na farlu malak de ilalung akhirat maka dia pun Allah Ta'ala khairun nomor rose di magalumit tuy bela gelona daripada lino yang kedua wa abqa mananungan ya kulesuki ma pikiri kira-kira aga gelona lino magallo mega warampara de to tulem mandre ta puji-puji magallo mega aga-aga siabuki parakai wa abqa yewe lino cinampe mi pura ka makutana se di masiji si aga umur tello ku Allah Ta'ala siaga umur si kira-kira telur pun Allah Ta'ala benenge na tarima pak 2 ngeta pun Allah Ta'ala si runtuk ki malah kalau mau siaga umur melo tello melo ki melo umur 100 tahun ternyata umur 100 tahun mau fa ku kamu fa ya ku angka dena na salele urna melo ki asera pulona tahu mau fa di mana ni lalena arwa pulona tahu mau fa ku nulemu pas sale bolana maka ternyata mama de sennai de mona ratti arofulona tau meloni salailino pak tiaki 100 tiaki 100 tiaki arofulona maka kumi roma dasar maka dayawana mi arofulona maka namu mega warampara pura ipak depunga dene yo le manya-manya mangina sabab meloni isalai makanya maka defung Allah Ta'ala khairu wa abqa akhirat di samping malebi makuto pamandandungangi nasabak dena gaga fagangkana mamuare pada itaru fikiri aleta ifa megai sikiri ta tasbeta tahmita takbirta lo karifong Allah subhanahu wa ta'ala supaya mancaji papakitana imati amalata re'asuri munrinna pong Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal khulafaur rasyidin Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir li ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.